Gde ste, brate? Ja sam Moca, imigrant, brate. A vi gledate prvu jesenju sezonu imigrantskih priča i ove nedelje se bavim sezonskim temama. Znači jesen, znači prehlade, znači bleje u zadimljenim kafićima do 10, a ko je vakcinisan može i nakon 10. A u današnjem klipu pričat ću o tome kako da se pošten čovek izbori protiv nastavka smaranja korone i gluposti. Znači uveli su nam nove mere za koje sam ja kao dečko ajde da ne detaljišemo o tome, ali svakako zabrinjavajućim političkim stavovima iz mladosti. Tebra bio oduševljen. Propusnice. Anšlus. Jel anšlus, brate? Tebra mašala. Tebra inšala. Pa bruka, bre, brate, mislim, vidite koliko se ljudi porazboljevalo, pa treba to nekako da se izreguliše, jebem u mater. Ali, ajde da podržim i moje nevakcinisane prijatelje nekad u životu. Jebi ga, svako ima pravo da se plaši bolnica, špriceva, kode u vrtiću, pogotovo crnci u Americi imaju pravo da se boje doktora i špriceva, zato što su njih zapravo ubrizgavali, bili sa sifilisom nazad u danu, to duše iz rasističkih razloga, a ovde gde su belci u većini, onda kontam da je to neki strah iz malena. Jevi ga, ne znam ja šta je vama bilo i ko vas je tuko u bolnici nakon, brate, injekcija kad ste bili mali. To jeste traumatično, brate, iskustvo i to matorci nisu trebali da vam rade. Tako da kapiram da možda imate neke fobije, brate. I to je sve ljudski. Ali ajde da vas ne trolujem više i da pređem na stvar, brate, imate i vi dušu. Znači, kako da ubijete grižu savesti zbog činjenice da je potpuno moguće da ste kao zdrav nosilac, ako ne znate šta znači zdrav nosilac, izguglajte. Možda zarazili nekog ko je, brate, možda zarazio nekog i ko se zbog toga zdravstveno baš iskanalisao. Kako? Kako? Lako. Znači, samo odradite malo bazične statistike i čiste matematike i shvatit ćete da je većina tih ljudi koje bi korona zdravstveno, brate, ukanalila, starije populacije. Ili što bi u medijima rekli, jadni, stari, bespomoćni. I to. Onda kad ste to sve izračunali, prisetite se da su oni bili glavno glasačko telo kad smo mi bili mali, jadni i nesposobni i bespomoćni. A šta su oni uglavnom radili tada? Glasali za slobu. I to uporno. Što je nas baš ukanalilo. Tako da ono, brate, oko za oko, krema za hemoroide. Nekim pogoršanje zdravstvenog stanja bude, recimo, onako, brate, malo šupački, ali pozdrav i salutacija od svih naših prijatelja koji su se predozirali, završili u zatvoru, umirali od gladi kod deca, ostali bez roditelja ili sa roditeljima sjebanim od ratišta, kao i pozdrav i salutacija od svih naših prijatelja koji su nam prijatelji postali tako što su u naše gradove došli u izbegličkim kolonama i naravno pozdrav i salutacija od svih naših prijatelja koji su se ceo život seljakali po belom svetu, jer ovde kurcu ništa ne valja. Samo sam to hteo da kažem. I što je srce u garaži, nema veze, samo kaži i samo kaži.